Barkdan ötürümüzde Tündürüm Birgemen Şapalak. Bugün biz Nurlan Kalam'ın Kalamstan serverine kalay kırı gerektiğini yüzü tutmamız. Video bastırmayacak bana atır gelip o video like basketik. Oğan kırışın Java'da 1.24 al Bedrock'da 1.21'den 1.26'ga дейін. Ama bugün 1.26'da kalay kurup gerektiğini gösterdim. O için server dediğini basamız. Ayakta Dabavit serveri basamız. Ayakta sal Kalamstan koyuyorlar. Şimdi ayakta biz bulacağız. Play Kalamstan kızlar yapacağız. Al portuna oslayı жазамыз. Оны осылай басқан соң аяқта начать деген ойнасақ болады. Сонымен қазір кіріп көрсетемін. Енді мына құпия сөз деген жерге өзіміздің құпия сөзімізді ойлап табамыз. Мысалы мен осылай жазсам өзімнің құпия сөзімді жаздым, отправить дедім. Бұға рұқсат жоқ деп тұр, енді біз бәрін Onu ayakta parkur varken. Hop. Hop. Bu atılmıyor ya. Bizim videomuz olsun oldu. Skin hemen vermektir. Arnavutluk gelip just like the basketik. Balon salonlar.